Akan mau berbeklan di Dr. Ricky. Kidon kibong. Takajaka berklan u Dr. Ricky lalai berklan u Baarda. Hadu kata. Kata kamdai ke jinglong jong kajat benreo ke jungi. Kajat benreo ke jungi. Lasen nongrem ya ka halor ke jingat teblam. Mentalas dang bansong shit ke MP election. Ngamtep lalu kan long. Kandai gibreo biong dalakran kelumari madu perstun. Ke election kala song shit ba. Ndalong lim madu kipot kiplang usuri kini kita ke election kelas lang song shit ba. Haripat ba ba Suabingin jam siya kani ka MP election kabanwan kani ka bay election jo ka MP. Nakuha MP bangin suto ya kanong rim kabaningiyan. Ngidey ban yang scam malor kani kanong rim wala dang ngidey ban haban yang marway dungi hap ban yang scam halo kani kanong rim. Bay babay kay kabadya ya kajula ka jongi. Kay kabadya ya kiluong kiwa ki jongi. Kay kabadya ya kijaka puta ki jongi. Kisiman peran kibahaya-bahaya. Iti kimausun nakajama ka jongi. Kay kabangingiyo. Lalong kubaklaw na, lalong kubaklaw na. Yakidok jam, jokado ka jongi, jokamet ka jongi. Balik di. Yakinigidok jam jongi siya kiway pa. Ako minanong try siya mo, yan ang daw ka siya kabangingisyong. Laning ilong try, tangkakarteng. Pagbabayid. Yodon kibasgo kibasnap kibakram kersyanya ke parti nadu arjar arpulai arpusau lani arpusan ngaru akram kersyanya ke BPP hau arjar arpulai tapi kapor kamdir ini ban sotho ya kali kan nongrem juga parti bangin jet yaki parti yaki noilam juga parti halo kesensar kadar ke bukuy boleh ngom kumta pagbabayin ke parti ke jumi ngimwan ban khet yaki bro Takapisah, takatingka. Ada yang keren mentang buat irambas long, ngadamong. Kan mo gidi yung snyang senit. Yung mentah kadang tunado. Hatsan hajar. Nakapor makiudor, kapoy arpusan majar. Nakapor eleksyon kitit di ubril. Tangsan hajar, lay hajar. Kamu tang ramus snyang ba di ubril. Ihapan kaliya lagi. Hato nakhala pun yangi lemba kajar ksyar jong kakme lemba usambay runay usopet uksay jong upa hato ngin sude ya kalong renyeng kamaran yang kejongi kalaleru kadeka hok kejongi banjit ikino elam halor kasensa takhada tabukun ngien kwa ban kular kayu pai bah dagi kular ya pi bengen tracy tombat minot hop bengen pendrong ya kakin khasiak khnet kabapra nawal kata kenal Pagbabayid, kani-kani kajingkran na kaliang kajongi na mangyemkwa, banthok, mangyemkwa, bansyukor. Banlong UMP kamday, babray ang sakran kamba. Banlong UMP kamday, tamon ang banpernong yaktiang kasi yakna kabapra. Kibuan kiwi-kiwi kikam. Mantahabay day bang udawang rukomjo. Hakani kadong katahan kajong pipipitap kamba. Pipitap kamba. I-Dr. Ricky ladapan kren. Hapolok sabha. Kajing kay ito yung doyong lalaki he dakihan here kibaret kibari hakim yo dia katakanlah balay pun kerdam ni kibaret kibari aku mau kerdam ni kitam here kibari kibahan di ailat takabasok balay kini kinong kay doyong kibaret kimla banyola hala ka jong ka khandaw hala ka jong ka siap hala ka jong ka jimlong taray ngilong naway hala kari pagbabayid nginong kwa ban kular ya pi da kabsusukor ngin tracy tombat ban minot ban wanra ya kata kajin kalah kani kadong kathan kajongi pagbabayid ngakwaro kanya pi ban pensaw kani kapor bagani kan pi election gaday lupabi kajin khunnya kajin khun am taw arajar abufa kini ki tracy tom kanne kithet ya pi di kilot sanspa kithet ya pi di kilot siaja raja tabakan ma bumong na pi Bakamdon kalau menurut kerenyan kepelawan seselapor hai bandit tador ya lagi ngajuang ni dari kentir nganong biang sesisin lalu video ya lagi mentah tang lalu sebaik kebesan hajar lalu video ya lagi mentah kalau video ya ketelung lalu kapateng benriau kasliang daga ipin ID daga ipin ID ya ki
Na mga taga-tao, pagbabayin, ngimday ki Maria di, ngimday ki Maria di. Manta, kajing syanyon ben yung kajala kajungi, habon kiliang habon ki banta. Kasorkar kadap na karam, kung mga lapatay man hakani, kung mga lapatay man hakani, baka jingyo, kata kajingyo, kajinglom yung kajala kapay, doon nyo pun riwajar kolor, wow, las ngoma. Nyo pun riwajar kolor, las ngoma. Handre karam kadai 100% kaumut balay ko arajar kolor. Kasukwa mapintip, kasorkar kam kwa epiu pintip ya kani. Tas lagi misyam ya kanu karam, ngakwa ban keli epiu pai ba. Lagi misyam ya kanu karam, hapsi usut na ya. Matray na buwan na penjungir, kasim rangkay. Lagi misyam ya kanu karam ni hapan si usut, kasot pagkajalag hapan siya, kasisnam, kadai siya jar sanspa sau folklor. Hakashi pernah kamu cispa arku praklor, haciski kamu pasau klor arkolak kata kadai tangka sup. Kaya kebencian ini lagi nak mensir negara. Kaya kebencian. Kabailat kakil, kabilat kakil, ting-ting kiyil terkalat tan lapoy kabilat. Baik apa ini? Ya kadang karam cukup baik pak. Kasorka kadang cukup baik pak. Nama kata kadang baik pak baik. Ihapan sautu syai. Bala dengan ong kumta. Ngamtut pat ban ong ba. Larawan kami pipila say kanum sim ramsu yang ihapan sim ya karam. Tangbang ihapan pet hai ki pelot ya kadang karam ke. Lalu kawan rana yang kajin mentoy baik pak. Jom kajen lang kajun ni. Mentay yung nomrap pisu ay kata fokus plus san hajar. Kataru installment, si installment arajar sanspa, kau installment arajar sanspa, ngatip scam, ngalatray bikin nongrap labur scam, unongrap undong kami kajing le isin ay jong nuru, unongrap udong kami kayaw kababiang, bikin la bande, yakimar kabaki kirat kilian, unongrap udong lagaktiga kejat lagakbot lagakmat, bantray sitong, ay kasep kanjaw unongrap ujuang, tangla kadong panyakabam unong rap, untong muntap, unkhet yalau so, berbanyo de, kata kajing tresi tom gojong masuan penbit yang ni, kata kasan hajar. Kataru installment, si installment arda sanspa, kawai ke installment arda sanspa. Baik baik, ngakwakin ban kentu ya pi. Ngidai kawai kajat benriu, mentala penpia ya kajat benriu gojong ningkong da kajing smautan. Ngakwa ban keren ya kan ni. Ngidai kawai kajat benriu kajungi pindapay na sun ngidai tang sikmot tersem. Mental ngambak langin don tang malakumno arpusan ado arpufalak. Kasi ngidon tang ba arpusan ado light polak kumonongno. Ngin subo anta na makasenses kadang dapat do arajar khanway. Mental kadang ya kasenses. Ngatray mental kumno ngindon lakumno mangi kajat benriu kajungi ukindriam upnar ubhoy war ngilaban don tang ba arpusan ado light polak. Kendapat na sahit peneng ngilong tang sikmat tersem arpusan lak hayupi di tang long thok matrik mensimsnam arpusan lak hayupi di tang long thok matrik mensimsnam arpusan lak hangme dei kajat benriu gojungi ukhin riam upnar ubhoy uwa te balay ngendang yapat balay ngendang yapra daga jinga small time gojungi kabas ngosi baka penpang no dei yang akalong baginom dei yang pen yapher yang idakan niya ngadai ukatlek babra di dalam kajong kebalang kita kiparlok di dalam kajong kebalang dan kibadai na kanyang tendrai hukum jo hendak ingin small pair maka ta kada kajinget bani purom ya kajinget joki waipat kajinget dalam kajong kebalang kemut penisi ya waipat kebalang kajinget jompi ya kanyam kemut penisi ya waipat kanyam hari ngilong kawai kajat benriu wadom pen piase ya kajat benriu da kajing small time bat kanyam khamtame ngiri kawai kajat benriu bangingi dari banjir skam. Pat babe kentang yawai haban penkut ngandung keren jerong tan. Jola jerong lupa anailah hi pat dok dari babat skam. Besar bat skam. Kan mau begini balik tap ya kabut ke jom. Menta kini kiwada ka sarkar kiling a kipisa. Upat ba uyok hi na kapor sa kapor. Uno hikay uyok hi na kapor sa kapor. Sudan bok begino hikay kimde ginong kang bayar. Ladai kino ikai kibiyak hi akatakar ko matay lapro. Ladai kino ikai kino kibastak kibasyamtang. Kaya tagaway pat kalenti.
Oh, kajing ki kadang labon kalanting among kanong kaje ki kalong labas niyo. Handa kinoy kay mantarap ki yaki. Nakabanta ka sa hok pa jongki. Manta pinapay kontraktor kinyo kam balay. Balay ki kontraktor kinyo kam namar ladon tigi company ki bahe ki badoni at sa NPP. Hato ka NPP kanong M ya kita company ki bahe ki badoni at ka. Ya kanong M ya ki kontraktor jukari magajan beliau. Mga taga-daw pay babay. Ni hapalit hati kamu bajungi berwarna bajungi kelam. Matnong ni dong, bawa ke BPP ke job lupa. Manu mamputa. Nganong ni hati brocho kamar ke kiwi-kiwi ke lihat ni job baik. Kata tu lalu mau piong kena school. Nganong ni thoi exam nama melat thoi kiwi ngarungan pas baik. Kanong deh penong. Kanong deh penong kumtang. Ini dong pelajar ke poro jungi balik hati kabur. Kenal ni kenjat. Artong mensuai-suai banuan ke BPP kinong buat kiwan tang 2,000% Rementan hakal ke MP election beladak kinong buat ke MP ki poin nyo pusau mentangin penting na bagari banum duna yang prapusan kadika hop ka jungi banginjir bakan mau bakan dia kadika nam berkeburon jong kejela ka jungi banwan ra ya ka jingkela ka dong kathain ka syong hangabat hapi bakan mau aku awan batay lalu dong ginu-ginu ki prayo ki bawan na kasorkar nakaparti yung kasorkar kibong namar Bikram Karsan yan ni nginomay AFP nginomay karoy kapare ngamtok na nakadyan na yung puntahan ni Kasnong lada kasorkar lada NPP gawan haga ni Kasnong katong pibanong bangi nginomla banay kampun roy AFP namar Bikram Karsan yan NPP ang yakikum ni habang ngingiti petrol mentaka QCs pa artong ka pihak bantep pagbabit nakasis pa artong ka hotline ka kalit sa tax yung kastit kalau mau pamaghirup ni tax sa kastit. Ladaki kat pagkatukan roy kapar kapisa kawan nakatax sa banging isiw kani kahok pa jongi. Ladaki yung manginamon ra suya ka roy kapar kaniya kadong kathana mabikam karsan ka sorokar. Ong kiwan juwan lum tax sup man. Ong kira ka kon makaniya kani kapisa ka jong pa. Kada pithet jan pithet nap tagi company ki bahero hapan siw tax. Petrol ro hapan siw tax. Pulit bam giros perang bahero hapan siw tax. Lalu biong bakangin pinumasyo ya karoy kapar namar bagi kersan ka parti BBP ang wat numon lung tax su nangi ladat petrol ru ano masyo ka kalay ka makanya karoy kapar dari kapisa ka tong padba kentang yawa ban penkot padba bayet ngakwa ban kentu ya kida ka mensim ka basore ban soba ban ailam ru ka jing pensay sa kiway pa ban pensot holam ru sa kiway pa ya kan nomrem ka jong ka parti ban ka parti ka yang scam namar badon kinong kersan ki bas scam sasisin Kendam upnar ubhay uwar, uday upat kasibayan. Kubay subon, kubay siya jarmo, haupra.